Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkimang, leti ke fau sabi da yu ya ade ya da programa ya waka komiti wi na wiwa wan ala unu wiwe kai wiki asama jeke ya programa ya kongi yu na Robbie Dadu Amain. We sende wan odi yala dinka manfude liba tewe dak liba da wa ukai ma ala pe abiga amang ala liba te komiti dengi we sendi odi ala de sama di lasi wan sama fuden alwasi soutu goku alwasi soutu fasi alwasi anya farker e pedi kaki digiden fami na wan sama iwani gwaini wan wagi fugoki wan tawan na ongoku taro meketewe rei meke ule anga pasensi soel bronfits anga wagi soe begi ala de sama di siki we begi gadu giden fuden opo tampu den futubaka fukon wo kwanga wi mabine fanodu ala de sama di egi uka kiti egi wahala e bel egi ulai e polo anga wi ugo sodo sonde uka kiti act afu edemi edwen na wan sama utaki na fu sama ide udea bikana sama ye pologi na sama ye wiko osiki na sama ye bai afu sama ide udea ya fu sefiede madina ude fu sefiede kaba meke upoti pasensi kai pakisi meke ulibi fural weke sato wiafi kan den tawa bete mowi mana se kade sefi wantaki be taki mo yuma de asikai musikai sefi da imoi sawodu bogo aliki wa poku sokolo da kwa ibaka Sisa Yolanda, we wish you grande, please play it. Wamamoni na isaide eweli tendi yaganda wani kwa usu kata hivi na ipaimo encontrana tendi jazu wani waganda wamamoni na isaide eweli tendi yaganda wani kwa usu kata hivi na ipaimo eweli tendi jazu wani waganda wamamoni na isaimo eweli Wani kona wani kamaras pantaro mini sazende Eni jazo wani waganda Wamamoni na isaide Eweli Eni jaganda Wani kwazo Kana libi na ipaide Eweli Wamamoni na isaido Tembeleo Tendi yaganda Wani kona uso Wakalibi na ipaimo Encontrana Tendi jazo Wani waganda Wamamoni na isaide Eweli Tendi yaganda Wani kwazo Wakalibi na ipaide Eweli Tendi na kolo kuna depina Tembo tete hoke de mauma Dikonyade Bikana wasama Na wantanso Uyo kupila bila mama Kude aga Tendi jazo Wani waganda Wamamoni na isaide Eweli Tendi yaganda Wani kwazo Wakalibi na ipaide Eweli
yauso anibwaganda wamamoni na ensaimo eliakanda wanigona uso wakaliri na ifaimo tekotranga Bendijazo anibaganda wa mamoni na isaide Bendijaganda anibazu kana leki na isaide Alenge kuki mama madibiki bende tatule yo beke alenge kubali made sama bukide na ile ali somoda dimeke de ni apu mani na isi ali bide ade papa da dimeke de ni apu mani na isi ali bide ade mama no apu de no kweti na uso so we grita wa da no mu sabio ejo komiti no ye kiangade da dipende bukiru na mema da dimeke de ni apu mani na isi ali bide ade mama da kita bide ni apu mani na isi ali bide ade papa Arkiman, no de piki de ausu. Vakantie. Tawa over. Tawa nyami makasaba fu soso. Tawa nyami abele fu soso. Ma, umusdong dau luku fu de no over. Ni fu de asla. Dau akti fu evita ki fu saide. Bika na ade piki abi mama. Ti abi dada. Ma weke weke da umewe pusu kwa ini. Umenge yepi ne piki. Ifi yabe yepi ayali di pasabung. Anyusiko yali jo opo. Poti siko. Oisiko ondora woko. Yepien. Na meke adeso. Taki na uma wawafu na mawawang. Meke lauto. Tampu. Fu yepi. Arkiman. Yali mofe kon. Tewe taki yali mofu. Beina yali do kaba. Da fosi. Dan de mambe gwa balatabusi de go kotivan. Tawa ego dusani. Fu fende moni gya uma fu nyayali. Fu fende moni gya uma fu nyayali. Ye gwa busi te ikon. Da ima ufuru wakta ki yo chai moni kon. Wanta aswade. Da de yu ya da se ka sautu e bayi. Bolo e bayi sani e bayi kashe se ka moni fu bayi akasi. Bika yoko nyayari. Ente yoko ima abi moni fu gya uma. Fa nyayari. En next no for andru ya foto ya. Mana ase vi fasha iko do. Benelan tu ya bi abi monda ya uko tipo do si. Ala woko di be mandu fu fende moni bika yu uma munyayari. Arkimandan alwasu dia foto ya. Ayue do. Manenge o. Meke wopo seke. Damu de sogi eke dama. Libeta ege akiyo taki kiyo. Fali bide emo imo po seke. Imudai wana. Amang sidu amandai yana. Afro taki ho. Bayan imudai lontu. Ada upadai lontu. Ataki nona somio imopo seke. Ada upa seke guju. Wisi wasi. Amu mitiso. En ten ya ofende moni gya umang. Da altijd au mai wei. Te moni adia saka au mai wei. So langa moni adia saka.
na we ya iwe we denk na denki de wa bibika una money fugien da labo we ken du sha meke da we denki na forke sani ay go doctor wela money una bi fugien en demanda ti na mogan pesisiti mofu de wani na mogan solugu de wani we fi ay solugu atapu ya uma fendi undo if ya ay solugu atapu ye solugu mitiondo da teneti da yo saka ito yana gwanda ye gosuku kulibai ba manita kimiana kaya kulibai yana na ukaya kulibai ba a betia sama dio yana ukaya tifi yana ukaya koja bikafi ya solugu tapu ya masuku kulibai ba dos mi begiwi da tawan de birman yo gwesita ki ailafu alamanti ailafu ana kaya kulibai ba a solugu ay solugu da di abib mi ataki de ye de umang de mandi teke mai solugu ya wanti abib pal de umang ana tobi asibia netina mawani isi awani solugu mawami ataki under normal omstandigheden auman imu solugu ofuso yana no man kaya kulibaiba na tiki ana dio kaya na beti au man dio beti o arkiman wi fauja teilu kulibi da we taki da we sifadin piki ya komoto nuno da we taki den piki na ikomoto arkiman piking na iton gansama na ibigia gansama na wi e meke den piki na wi e solugu den arkiman cha piki kwa gontapa no sabi next da apiki oluku sai ma ofie daidu da na dati a voorbeeldi die ay teke so wan fuden ye kwiki a komoto bo ke faiwani ma so wan fuden na ala komoto bo ke faiwani ma arkiman sawi eke gansa ma idu we taki den piki na ike de na ma sawe du arkiman fosi beneland ube abi wogi du ube eduto to ube suwa manga waman da we teke wabi mami fkare da ye teke kofa ya da ye siki ifi na den si mur panga bijvoorbeeld Robbie so wan sama suku so wan sama da foku mate ay musiki fi awe panya amnyoso fiku mate go siki fi kabata so wan sama anga so wan sama kudusani isi so wan sama anga so wan sama tawa go suku agona agodi diki na pitumbu da tede leishen da deshen manunu awan piki kuru beshen gon tapa beshen manunu na Facebook na social media sani ala so langa a telefone ya itaki wansani higo tapesi da ye luku de sadin gansama da we luku fa we kosi no una les peki fu gama mo una les peki fu noti mo de kosi di we kosi solesi efa sama debe dete ofu de gansama fu be opokone de yasani ya de dede gwe baka fu de sani sa ikomoto ay ni umofu fu de sani di we taki fu akosi di we eke busi konde sama wasabi diskuse na kosi ni na diskuse na kosi we kosi tebe kosi we dwe na sama dede mama fu ne da sama dia demo we kosi famu dompu kai ma yudie kosi de mbe sabi wale isi ala na langa tori mbirimbe genka mbe diai ni rupram ni nyawaroti ni afro taki mi koshente ni mtake loko mo feke miondo sepi misifu loko mo feke andafu mi ni miamate mo taki froi morsu luku yu datu antaki o mende ya washanda fiyo amusul a loko de abide ya i washen i morsu frau ina lespeki ade pi ntaki alwasi abio kosim se fi wan kansmi teke ma asani irritermi
Ai tak no da we luku fa we kosi. Una en sai kosi mofu to. Mofu efu mofu eki bon. Efu wan bon di apeni ala sama ika fa ya boya ai don pukai. En inde kita ye kosi sama na isefi ye morsu. En fa ye kosi de ya bi pikin. Ya bi man ya bi famille. Da pikyo di apeli ataki luku sami maidu. Oh, sami maidu de bon. Dos mio duento. Wanta sandi mi maidu de bon. Da tia piki akomo to da wotaki ne deso. Nei a fau kweki de. A sten piki luku sawe du. Iweke tanta da ye tanga ipike kosi isisa. Ye tanga ipike kutu yuma ye kosi yanga ipike kosi isisa kosi ibala. Da fai wani jabile speki giden de omufio. Fai wani jabile speki ta wante yo taki da uta afro ina gimi nyanyang. Na ye solu gumi. Ma sa piki fendi ayu. Bika yanga ipike tampe kosi isisa. Yanga ipike tampe kai isisa wisimang. Yanga ipike tampu e kaima ibala wisima fa wisi. Yanga ipiking. Da faye verwacht. En mine sige dat zo'n piki nou les peki yere. En nou les peki you. Dus a hili geli atake den piki de so. Efu mkombaka. Asan dube skifi asande. Na adesama fa yuma konde wafa dorpi be dai skifi. A ususikin. Adewa waile ishi manono wabi Facebook. En a kesi taki na busi konde sama defende Facebook. A gesi taki na offending. Funa sutan beraka wagin. Dia offending ya chair a sense ko taki ko ya busi konde ngin. Dan na so wan for de wa ise ka use fi fosi we ko kosi sama. Wa ise ka use fi fo do sa se fi kosi die kosi sama de. Te lu ko sama de kosi dan en se fi ai kosi. Te lu ko be pal de sama de ko kosi a Facebook dan en se fi ai kosi bika wa ise ka use fi fosi ko kosi sama. Tokuma den kia chabi shofu moisha iki nense ifya iki. Dosu denki we kosi ta sama. Matei lukwa sama die kosi. Da nense ifya ikosi. Bikala de sandia itake to egwede. Ni a geide en die kosi de geide sande. Foshu kon kosi a Facebook. Meke u luku usi ifi fosi. U konwe kosi sama. Ma denki pikin. Denki man. Denki famille. Denki be. Denki lo. Arkiman. Temta yitaki. Busi konde sama fele dede. Arkiman. Son dede ya. Mambeli si o me wiki. Na fami mo komo to ta konde kon. Na moni ade fu beli adede. Moni no de fu beli adede. Bika nono nga di. Arkiman denta sama. Na ibete mowi. Ma isabi son sade edu. De opo funds. De go. Dat den funa self-reliance dat for secret dat den go dat de taki. Wo paiwa money. Te u dede. Fende money aberu. Arkiman na wasani tanga. Sheng. En hati. Tak wasama fi dede da ya mamberi. Arkiman amma di solugu yu. Adda di solugu dwala sanigi yu. Ni adede ne ya mamberi. Allah sasan zai kan dugi yuma. Dugu fami. God no mamberi.
na mo hatisani, na mo shensani. En daarom meke so isi dede ya, au me so tu keke mbetake mbaka. Ya bi keke na sari, ama beli ya dede. Ya bi son keke ya, na hati, fudia sama dia besabi egwe. Arki mama saukando. Meke unafu fele dede. Wantu dede one day namo. Go dai opo wan uitvaartfonds. Arkiman na ga money e pai. Ya bi bedrijf die e pai kande miak ugoluku. En te pai tide ne ide de tama money de voor de famille beli. Arkiman da yo fika problem bi pikia baka. Imu inom fika problem bi pikia baka. Tu famia baka wose ka fonds. U sluita na wan fonds. Ala de verzekering ja. Self-reliance, ala de bedrijf de. Ese ka de sani kiu. Da yo we pay haya limite da te de te dengo du ki rekenen da kan de 150 ke serdi. Monia de fu beli u. I poti problem gi famille. Da somo kan de noiti be go poti de te sama de be go poti money. Kan de noiti de famille be sabi u. Kan de noiti de siu te wan no to de ido. Ma te de na uma fika ya tapu do ti mu beli. Meke wa dia dede afika pinagi buba. Sana abo sande. Dat wanta kia dia dede ikie nyang. Da buba fi we teken da we naki don bain. Dia dede afika pinagi buba. Meke ade taki na te yo go sluita wa mam de betaki a wagyo kien. Ni awa ni gwa start mo ifele. Wagyo kimi. Awalezi wan grand piki fin kwa basuk. Nya grand piki teke wan fu den pe wagi. Den pe nya toto wagi per nya wagi rei raspil kutu wagi. Gona kia man pau ni futu nya man kai bro. Nya dede na wagi kien. Ndo se fi mu dede yo dede. Se kai sani. Anote yo go se kai fonds da yo dede snel busi. Kone o yo dede. Hey mkude. Ay go se kasani. Au dede. Nei. Ugo se kan da te dede da money de fu beli you. Da ya fika fuka anga pinagi sama baka. Ya ude ya mo mana den piki fi yo teki a shen. Takin kude. Dia man beli de da. Kan dia moment de no to committee de. Isi. En foral fi sabi taki ya ibaka atanga. Pinago opa funds te dede fu den fene money. Beli you bika wode de one day namo wa uton siton. Arkiman ogi do nati de ade. Daro meke faija. Ya mu waki wan pikin to misi. Arkiman ibi abi wan ma. Auma piki fe na mandai gugwano magwano wan pesi. Adaiso adayange. Apikin daiso adayange. Da ama ise de bi abi wan boy di belo bien. Boy taki okay. Apende di ape. Da isabi de te beneland. Yabi wan uso. Peyeta. Da bo wan masanga. Na masanga de ye boli e do ala sani e poti e pade sani fi. Adi den di ape tene vib. Masanga ibon. Taki ho. Meise bal mimma masanga ibon. Amma taki teke wata tene brantu era bede. Ninde we na libai mugo chai watako. Ninde lwe chai wata. De kifa ya masanga. De lwe chai wata. De lwe chai wata. Te abetashosu. Fosi denki. Atashosu kababon. Taki oho. Augi. Ala sama de lwe suku sama wek afaya de kaba.
Bolu ku sama de. Amma bali pemi meisha de. De sukwa meisha warra wata. Abe go kisi wata abe lwe kisi ba me ensefi be chai wata. Te den kon baka dati. Den ko fenia meisha la sama briti. Na sama tete. Arkiman baka di mu tin a meisha be bigi. Amma ta my baby piki fai be bigi so. Ataki mi mami asabi. Amma taki we iya mabjanga baby ka waki di mi waki yu ya. Pesha de igo ataki mi mai. Pesha mi ago wan pesi. Ayam de mianga yedai. Wan vrouw kwa taki mevrouw. Mi aisha piki fi de bu fai fatu so fai bakai bala so. Chauma ujanga be. So lezine bakai chaye. Tawa ichaye ne bobi. Mama meshi ya bakai bala. Sandwen so. Den taki abe ebe so puna mwana sikia igo af. Arkiman asode taki te tin diamante yemo. Pikin samagi abe on teite ke baby kamya ngayu. Mimma na deide amasanga be bon. Ne dingo kisi wata aliba. Nya boy di mie pasa iko. Ang mejanga aboketi. Nya puwa boketi amiede. Towe. Mtaki. Na faya mi ego ki. Na faya mi ego ki. Nya boy taigi mitaki. We. Bisa ni de ki faya. Da okia faya. Mnafu chea boketi komo okia faya. Ni mtaki anga sayo kien. Ni ataki. Na abiwan tete ide. Die puwata iki faya. Ange au kia faya. Mimma wena dimbe wani kia faya. Nimtaki da ikino. Mimma ni akia faya. Asande abe faya tu. A faya chai meke nyai. Nimtaki ya boitaki. We disina faya kimo. Aiwan ya boitaki dalek. A faya udede. Mimma na soye nyaki ya faya anga watete ya biabide asipoiti wata nyaki ya fata kia faya dide kada msago dimpali tin bakani gimu wolo apiki ya meke agea boibum amma taki oho den taki weno ikisha mamoi ala peyego e wakai kibia piki. We are kifa ya kabano. You see. Nende kaya boy de tete kifa ya. Dosa soye. Asomiti amma. Dati meke mitaigi taki koni. Nati de koni bede, nati de streak de. Politiki bede langate. Ala fasi. Afaya dede. Ma dati na di bebo mba. Antasu tu faya ye. Indeche ya boy de kaita ki tete. Ya abi ya absoli kaita ki abi wan tete die ki faya. Arkiman. Faudia. Asandi we nyang. Barangana isani. Te luku fosi. Da den gansa ma. Den be libite den be. Solisi be fele fugo luku den. Libite den poko. Wabe sabi ome yali mas. Somi wafu ne be pasa undo yali. Na nyenyandi den be nyang. Na de sandi den be dingi. Arkimami komitien ete. Wabe bayalisi. Na pandi ube pandi. Da ibi abe wensoto alisi. Sikasi. Masa. Amasa. Desa mafu seili babe pandi en furu. On dat. Ape a lobby wata. Disi na ki ape si jaw. Funa akbukwa fiye. Ichachanya go. Manambe wan suiti alisi. Sikasi.
anga wata bego dat na wa lontu saidi de kayen sikasi abe lontu be na ike sika dati be pandi a heigon alisi mamasa aini wata ibe pandi arkiman dati alisi yudo da we koti alisi dati koti alisi soms dan ye bakain ya bidi de baka abuba alisi ye baka ye de mi apang arkiman te fomien da isume sweetie da fu dati akaba ite faye sande da kandi te kya ataya uvi da fu na wan first fisi de mbori ange arkiman da ye fi ameli ki fa alisi ay mofu de nakia nga tiki se fi bena ya ifi te nyami furali fi anga anoya ufajaki hey kotika anoya sama nonya anoya si don fiere anoya te anga ide hey arkiman da ye fi taki nyawansani alisi de bena ikaribie vide ya nyapato na isua na iloli Arkimama teke di alisi di webaya foto ya nono. So lisi te ye washa alisi kabada ye fie sika ataki migwani keri furu. Dimbe woko gistar soli. Na spoiti nyanya we nyaya. En te de spoiti ya alisi aladen desandie konyame alisi dede. Aladen nkola aladen sande dede. Dat one taki na heft. Arkimanda te washa agina ya te washes. De soms je fita ye sume bapa. En fosi borealis ya potjelanga a lori a swa. Fia ipo be lukwen. Tawa itesio mensani a soso sikiwe nyangwe nyo siki chemicalium. Den gulun tu spoiti bena nantu abesabi spoiti gulun tu ipandi angoroki ipandi asande na ipandi sweetie makoko tade ngoskwa woya mi afende amakoko nisema be pandi tayawi angoroki den sande sopolopo sonde spoiti te be bomi adoti pe make a vibe te be kingo da do duo go pe bon da de me efikasi sina pe de me pandi de sania ube nyam first manono na nyam first mo ali si di wenye az sofer hefu wenye ngwa inyo siki den guru te wenye ataki pe potimi daro meki fauja meki usukufu pandi ala den guru tu di wenye ade spoiti daro meki isi ukwabi siki buskonde sama besabi bapalde siki fui luku den sautu di den kansa mafu benya na be si sautu no on dek taki si sautu mo gusontu desuma be bo week una ibo week adaro meki misi wansani abongi mi yeta ki wantu sama de seri gronye go alisi go alisi meki understanding if sama sabi pia alisi de seri access taxi for tak dati a mi numero me contact ngami mwani fu mi fende mi skakal komoto fika agina konya mi alisi de act we kayin juka alisi bika usefi meke uskakal ya unjuka alisi baka de photo alisi diwe nyaya isi tibe apete alisi be boli da ye fendi adeke fin den disi go pu be ade ye fita kwa san nobu meke kombaka dai kombaka au fu nyata fasi meke fakake ti diwe be abi fu abi mbaka robia mayangi programa wiki gadu giben ta wiki utia imbaka Wiki na wa programa de kona yunanga Meester Robbie Amain
ala fode woko na neti wiki